čak u posljednjem videu Honda nije bila ovako poslušna, pošto sam morao s Alfom da idem u Beograd. Danas je malo drugačija priča. Oba auta su ispravne, naravno, nemojte to da pitate. Idem za Kragujevac. Planovi za sljedeću godinu, kao što i naslov kaže, su sljedeći. Završiti faks, to govorim već dugo, ali sad stvarno moram jer će mi isteći pravo na studiranje. A i mnogo bolje funkcionišemo ono kad se krajnji rok bliži, tako da to ćemo definitivno rešiti. Sad idemo na rally trening. To baš zvuči ono cool. Neko ide kao trening, idemo s loptom malo i to. Bajamo, idemo na rally trening i nije u igrici. Pošto inače sam na simulatoru duže vreme. Jessica, ako ste pogledali prethodni snimak na mom prvom reliju, to je bio moj sugrađanin iz Šida, ali ne idemo na trening sa njim. Znamo se inače kroz biciklizam, a ovo je nešto što nas je sad na kraju još malo više spojilo. Već je imao neke rezultate 2020. Tako da Via Kragujevac, to me jako smara. Alfa je spremna, čeka sljedeći izazove, neki track day, kružno, nešto što god budemo mogli da ukombinujemo, ali ovaj rally će sada biti prioritet. Što nemam tempomat, ali mi je noga tako lagana da je bukvalno samo ono pustim pod nekim uglom i ne opterećuje gas i tako ga držim evo na malo iznad 3000, to je za Hondicu, bombona i to je to. Odmaram nogu, a nemam tempomat i nemam ciglu, brat. Lagano. Reklama neplaćena za najjači kafe na pumpama Drive, brate, mislim, bukvalno nemam nikakvu obavezu to da kažem. Ali sve koje znam nasipaju gorivo i piju kafu, nisi, a realno dobitna kombinacija. Ne bi bilo loše da sponzorišu, ali neću. Nema rata bez Fijata, daj ovo. Trkačka goriva. Dajte sponzorstvo. Jeli smo i usput smo malo diskutovali o nekim, da kažem, slengom kojim ćemo da se vodimo za različite krivine. To bi mogla biti tema za skroz odvojeni video, ali svaki par vozača i suvozača koristi neke drugačije nazive za različite situacije, pa to moramo uskladiti, to je da kažem neka osnova bez koje ne možemo dalje, tako da to ćemo za početak da radimo na tome. Danas, ajde, prvi dan, pa da generalno sastavimo neki plan za celu sezonu, ali sad smo pričali o tom rečniku i ići ćemo na jedan brzinac, tačnije neku simulaciju brzinca, da popišemo jedan radar, da malo prođemo po njemu i da vidimo gdje živi Tomo Nikolić. Desno 4, za levo 4. Na prevoju gas. Desni pravac. Desno 4. Leva 3, u desno 3. Desna 4, levo 4, desna 3, za levo 3, u desno 3, za levo 3. Levo 3, na prevoju drži levo.
desno 3, voda. Prevoj plus, prevoj minus. Desno 5. Ovo je desno 3. Pa, desno 3, prevoj plus. Prevoj minus. Desno 5. Desno 5. Levo 4. Desno 5 minus, za levo 4, za desno 3. 50. Desno 3. Na prevoj koči za levo 3. U desno 3. U levo 3, u desno 3. 20. Levo 4, u desno 4. Drži desno, levo 3. Levo 4, za desno 4. Pedeset, levo 3. Desno 3. 30. Levo 3, za desno 3, prljavo. Levo 2. Desno 3. Leva za desno 3. Leva 5. Levo 3 za desno 3. Leva za desno 3. Levo 3, u desno 3. U levo 3, u desno 3, u levo 3. Leva 4, u desno 4. 50. Desna 3, u levo 3. 100, nizbrdo, levo 4. Levo 4. Desno 4, minus. Šta troši je? Desno 4, minus. Levo 3. Desno 4, u desno 4. Desno 4. Bitno da vam snimam. 0%. Dobro, ovo je desno 4, 50. Desno 4. 50. Levo 5. Da, desno 4, 50, levo 5, koči za cilj na prevoju.
Evo drugari, danas je podne 31. Ovdje se završio dan i putovanje u Kragujevac. Što se tiče samih planova za sljedeću sezonu i relija, sa Stefanom je pao dogovor. Isprobali smo tu automobile, ono što ja također mnogo volim. Pored tog dela da sam suvozač, postoje šansi da ću nešto od toga provozati, sem one priče što se tiče Alfe, volio bih da se probam na brdskim trkama, ali o tom potom neke smernice imamo. Neki ćete se pitati šta je što se tiče biciklizma, trčanja, tu se ništa ne menja. Što se mene tiče biciklizam, trčanje, ja bez toga ne mogu i uvek je to tu, ja treniram bez problema, bez prestanka. Dalje ću se pojavljivati na trkama i kojim trkama, to mnogo više zavisi od onih glavešina. Jednom sam ostao bez stipendije sljedeće godine, to jest već od sutra. Ko zna šta donosi sutra, ja treniram, uvek ćete me naći tu po gradu, na Frušku goru uvek možemo otići trenirati. Duatlone ću definitivno nastaviti, to mi se jako svidalo, ali pošto njih nema mnogo, morat ćemo naći neku alternativu. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Voleo bi da stignem mnogo više da snimam neke druge videe, imam mnogo tema, ali zaista vreme, radim za druge ljude, ispunjavam njihove želje što se tiče YouTube-a, a neke svoje stvari, da kažem, rešavam i trošim vreme na drugu stranu, ali eto, nadam se da će moći u ovom nekom znaku sad kako je krenulo 31. da u sljedećoj godini bude mnogo više videa. Srećna nova godina drugari, drugarice, svi oni koji gledate, podržavate, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Bežmo.